Ko All India Trinamool Congress Mawkyrwat Block haga khandai tari uluber arja arpusau kelalum langnya barok kinoilam nak unit bepair po Mawkyrwat constituency bani merging mod halor ke election MP kapan Shillong mentau senam haga badaki spa ngot kila pois kini gejelang kabala long ha office try kam jonga party ha Mawkyrwat. Habakran sigilat patai kubor hadin gejelang u president ke TMC Mawkyrwat Block uba sounder strong kaji ulai thu. Ban namar ba ke TMC company yang kertong ke election MP kumta kani gejelang kala syemi karai ban ai Laitluid ki Nongkyrshan bakin tap kat bamon. Henry tang kawai ke kendon bat kata kalong bakim dai ban Nongkyrshan ya ka National People's Party. Ulai thu ru bagi babun kinang ilam kila penpa bagi khammon ya ka VPP bat Congress namar begini ki artli ki seng kumbalong ke TMC kim don jinga dai bat ke BJP. Isokot dia yang jalan, lada ka lada hapo Delhi menta, ni hapai Delhi ru, lada Delhi menta ke India Alliance kawan akbor, ke BJP ke Lait, dan kataru in session meeting. Lada kalong baka BJP kadang India ke still enjoy, ya kata ka jing ong jo pai ba, di kataru in hapar khat. What we are going to do? Pi, ni marga empat day nong job, teng lah kum ong te. Lada ke Liverpool kamlong hable Chelsea, lada ke Chelsea kamlong hable Manchester United. So many things, no? Ya kata kalau out of question, let's see so ke MP election, dan dalam ke MP election ni sakot, kini ke body jungi ke ba klan ke sakot, metala nang yaroi, la bon ba ki berada yawan thamai, ki bom sim layo ban Nongkyrshan dengan kini election om lele, fine. Por karamboy lada kamele su mangaru sadon kinang ine lada kadi ka por bakene kadi ka sit jiki kenthairu ni sepun mi ki kerto kenthai no problem dan rei kata ni sepai but ya ke MDC badi ke MLA ke MC Spark kan sepatai ngi tamangal OIP bangini khun bai ngila pangkhaya ngilong expai jeng kerwat ngi sakadiang sakamon ni im kumni su im kendoi jakpo nakti ni lakot karep ru kumne rijingri kumne ngalakran ni kene meeting ngam kan persya ini no I talk about upliftment of economy kembali bandon lano ngko ban karpa di MLA MDC forget about anything wan sakambat ni trilang nak ban taban uplift ke economy hapo kene ke district jungi mak district ber sadien subrom ya iktau iba lead rolling do pada sistem ijnai ban penuh New York district kajing York district jong kani ka Mawkyrwat ro kani ka Southwest kani ka Wayne ka Blessing ni VP si sin bakawan ka district kajing kurku kiwan tele ka jong kajing start po MLA MDC how to work kay ka bakit bale kani ka appeal jong su MLA MDC ba kini kinong ngelam kinwan sa kabat ka election ka akot lagi don kamingi banuman mani karalang na kumta kumnoban pintiw ka than ngalong balakwai Hindi ba kanila persya oh wala dong MLA lo MDC la ada session tak session ba som tan session ni no nakwa ba ban sakri ka ja bariyo ko ban pinkiyo ya ki bari jungi hakas pa ko bakinum duk kinum long ki nong tong mala ka jong kri kai te kintin ba ana kala ka jawa Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya